Kei roto tonu I te ao tōranga pū, e tai a whio tonu ana te hau pū wera I roto I te whare pāremata I tēnei wā tonu nei. Ko ngā kai tōranga pū e rā e puhi ana mo te pire a huarangi hou a ngā hinara. Anei te pūrongo a tō mātou mātanga tōranga pū a Tina Wycliffe. E karawhio ana te Pāti Māori e ngā ākina o te wā. What legal advice did he rely on when he decided to offer millions of dollars from the taxpayer to 5 iwi and corporations? What is wrong with an arrangement that recognises the good faith aspect of treaty settlements? Tūturu kei te mate kiri a Phil Goff. The dirty deal that the Maori Party has done that goes totally against the legal advice to the Crown might be good for a few members of the elite of Maoridom. It'll be bad for ordinary Maori. O ti rā hei tā rāhui kātene, kua whai reo te Māori I roto I ngā take āhuarangi, I nā hoki kua whakai te kāwanatanga, kia whakatokatia he wāhanga tiriti, ki roto I te ture hou. We're really pleased with this treaty clause because it is a lot more specific. It's got much better outcomes than any other treaty clause and any other piece of legislation. He oi anō ko te pātaia, he aha te pāinga o tētahi wāhanga tiriti, me nahe nama nui te o tinga iho, mā ngā uri whakaheke. It'll be bad for ordinary Maori, bad for Maori taxpayers, bad for Maori kids who are going to have to pick up that tab of $110 billion that will be a burden on their future. I actually find it quite amusing because Labour's scheme is not Māori friendly at all. They didn't take any of this into account. They didn't put a treaty clause in themselves. Engari kua hoki a Goff ki te rā o ngā kōrero. So one law for all. Well, it is a case of having one rule that covers everybody equally. No te ata nei hui ngātahi a Nick Smith ki tēnā rōpū ki tēnā, ki te ata whakamārama I te wāhanga tiriti ka whai wāhi ki roto I te ture hou. Ko tōna tikanga hei a pōpō ka whaere ki hia e te Pāti Māori, tēnei wāhanga tiriti ki rō pāremata, kātahi tātou ka mōhio, me nā he pāinga kei aia. Tina Wycliffe, Te Karere.